Pamirsa kasus demam berdarah denggi DBD ring Kabupaten Jembrana keuningin nincap dawok limang warsa ungkuran. Anutin data sani kepupul oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, keuningin kantos bulan Juni warsani mangkin wenten samasan kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jembrana Dr. Igede Ambara Putra Mausang, data bulanan warsa kali-tali tikang likur sampun wenten penedunan kasus sayang sareng ring pengawit warsani lintang. Bulan Maret miwah Mei kauningin wenten panincapan langkungan ulung dase kasus abulan. Raris bulan Juni wenten petang dase kali kasus, tur bulan Juli sani mangkin wau dase kasus. Nanging nenten wenten pasien sede. Selanturnya data bulanan warsani mangkin yening sayang sarang data tahunan kauningin wenten panincapan warsani mangkin pinih akeh wilangan jani. Warsa kalitali siongolas wenten satak lulas kasus warsa kalitali kali dase satak 6 dase pitu kasus, tedun ring warsa kalitali selikur sia dase 6 kasus, nincap malih ring warsa kalitali kali likur dados 300 petang dase pitu kasus. Asa punika taler ring warsane mangkin wau memargi pitung bulan sampun kauningin sama sekali kasus. Pinake pangupaya nambakin panglala inucap Raja Kemargiang silih tunggil nyane melarapan fogging. Lianan punika taler kelaksanayang sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk PSN. Kanan sasih kaon sani memargi kalah ungkuran taler kekantenang sidang limbakang legu punika mawinan PSN kabuatang pisan antuk saya nincap Kemargiang. Surya Dharma Bali Pos Kuningan.